إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بارلق مقتولارыбыз bütün alemni yo'qdan bor etib tarbiya qiluvchi Alloh Rabbimizga bo'lsin. Ham yuraklarimizning to'ridan chiqqan salovat shariflarimiz bütün alamga rahmat etib jibarilgan Allohning haq elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, onun ahli baytiga, sahaba kiramlarga, hamalarga yerga tirishgan barcha bo'lgan mu'min musulmon qardoshlarimizga da bo'lsa edi. Hurmatli din qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo bizga bu dunyoda bek zo'r ne'matlar beradi. Alloh taolaning ne'matlarini sanab bitirsizlik, onun ne'matlari bizga bek ko'p. Alloh taolo ayta: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar degin siz Allohning bergan ne'matlarini sanay boshlasangiz, siz uni sanab bitira olmassiz deydi. Ammo lakin shu ne'matlar orasida eng ulug' ne'mat bor. Eng ulug' ne'mat ham qo'y vaqtda biz uni unutib jibaramiz. Ulda bo'lsa, islom dini ne'mati, hidayat ne'mati. Alloh taolo bizga uni berdi. Allah hidayat bermasa, kishi hidayatga kela olmas edi. Qur'onda Alloh Rabbimiz ayta: "Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin." Payg'ambarimiz yonina qo'y bir shul g'arablari keladagin, biz iymon keltirdik deb payg'ambarimizga maqtana boshlaylar. Mana biz iymon keltirdik, nindidir zo'r ish ishladik deb aytalar. Shundan Alloh Rabbimiz ularga javob etib aytam, ular senga minnat etib aytalardi. Islom keltirdik, biz islomni qabul etdik deb ular minnat ravishida aytalar. Ularga aytdim, minnat etib aytmagiz dey. Islomga kelugingizni minnat etib aytmagiz. Lakin Alloh taolo sizni islomga keltirdi. Allohning rahmati bilan siz islomga keldingiz. U sizga hidayat berdi. U sizga iymon berdi. Agar degin durust so'ylovchi bo'lsangiz, to'g'ri bo'lsangiz shuni anglag'iz deb aytadi. Ya'ni islomga kelu, iymonga kelu ul Allohning bir rahmati. Payg'ambarimiz to'g'risida Alloh taolo aytadi: "Va kazalika uhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal iman wal kitab ma kunta tadri mal kitab wal iman." Biz o'zimizning amrimiz bilan senga Jibril alayhissalomni jibardik. Sen narsa ul kitob, narsa ul Qur'on ekanini bilmaydin. Ham narsa ul iymon ekanini bilmaydin. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Lakin biz uni Qur'on Karimni nur qildik deydi. Ham shul kitob bilan biz o'zimizdan tilagan bandalarimizni to'g'ri yo'lga ko'ndiramiz. Ham sendagin to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi kishilardan bo'ldim deb aytadi. Shu kitob bilan payg'ambarimiz to'g'ri yo'lga ko'ndiruvchilardan bo'ldi. Ya'ni hidayatni Alloh taolo beradi. Ham Alloh taolo jannatga kirgan kishilarga degin uni esga tushirib aytam: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Jannatga kishilar kirgach, ularning ko'ngillarindagi bo'lgan bir-birsilarine qarata nosharlik, nindidir bir nafrat tuyg'ularini Alloh taolo ko'ngillaridan olib tashlaydi. Bütün kishining ko'ngili bir yurakda bo'ladi, bir yurak kishilari shekilli bo'ladi. Anlar ul kishilar jannatda aytalar: "Alhamdulillah,
Аллаһка барлык мактау, ул безне туры юлга күндерде. Һәм без туры юлга күнә алмас идек, әгәр дәген Аллаһ Тәгалә безне туры юлга күндермәсә. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безне исламга күндерде. Аллаһ Раббыбыз каршында хак дин ул ислам дине. Инна дина индаллаһи ислам. Аллаһ каршында кабул булган дин ул ислам дине. Аллаһ Тәгалә безне күндерде. Һәм ул безнең генә түгел, безнең әтиләребезне, әниләребезне, безнең бабаларыбызны, ягъни шушы җирлеккә 1000 елдан артык, 1200 ел, 1300 ел бәлки артык элек Аллаһ Тәгалә ислам динен кертте. Ягъни Гарәп ярымутравы кайда, һәм безнең җирлек кайда. Аллаһ Тәгалә ислам динен китерде. Ягъни Аллаһның рәхмәте килде, һәм шул көннән алып безнең бабаларыбыз шушы ислам динен тотып килделәр. Әйе, аларга җиңел булмады. Алар шуны тотып килделәр, шушы дин белән гамәл кылдылар, һәм безгә алып килделәр. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, без шушы Аллаһ тарафыннан безгә бирелгән нигъмәтне онытырга ярамый. Киресенчә, аның кадерен белергә һәм аны хөрмәтләп сакларга тиешлебез. Һәм безнең бабаларыбызга, улыларыбызга хөрмәт белән карарга тиешлебез. Алар шушы динне әби-бабайларыннан өйрәнеп безгә җиткерделәр. Һәм инде кай вакытта, хәзерге вакытта дөнья күләм инде бер галәм, бер авылга әйләнде шикелле. Бүтән төрле мәгълүмат килә. Күп төрле мәгълүматлар тәрҗемә ителә. Ягъни кешегә мәгълүматлар бик күп. Интернет челтәрләре аша бик күп дин буенча мәгълүмат алып була. Әмма ләкин, хөрмәтле дин кардәшләрем, мәгълүмат булу гына әле ул динне тотуга җитми. Менә безнең җирлектә Абу Ханифа мәзһәбе белән гамәл кылына. Һәм башка төбәкләрдә Ханбали мәзһәбе булсын, Малики мәзһәбе, Шафигый мәзһәбләре белән гамәл кылына. Алар бөтенесендәген асылда бер. Диннең асылы бөтенесендәген бер. Кайбер айырым бер гыйбадәтләрдә, кайбер хәрәкәтләрдә аерыла. Ягъни бөтенесендәген 5 вакыт намазны әмер итә. Мәчетләрдә намазны хуплый. Бүтән ураза булсын, хаҗ булсын, бүтән гамәлләрдәген бөтенесендәген тигез. Ләкин кайбер гамәлләр аерыла. Кай вакытта кеше шушы аермаларга ихтибар итеп, диннең асылы булган, ул да булса изге гамәлләр кылу, Аллаһка изге гамәлләр кылып якынаю, гаделлек кылу, башка кешеләрне рәнҗетмәү, ир белән хатын арасында яхшы мөнәсәбәттә булып, матур иттереп яшәү, балаларны дөрес итеп тәрбияләү мәсьәләсенә ихтибар итми. Шуның белән алдана. Әмма ләкин шуны аңларга кирәк. Әгәр дәген без шушы мәзһәб белән гамәл кылабыз икән, без Аллаһ Тәгалә каршында булган гыйбадәтне 100%ка башкарган булабыз. Чөнки бүтән галимнәр килеште, мусульман кеше мукаллаф 4 мәзһәбнең берсе белән гамәл кылып, Аллаһка якынайып яши икән, ул туры юлда булып санала диделәр. Шулай булгач, әмма ләкин кеше хаклары, кешеләрне рәнҗетү, кешеләрнең хакларына керү, менә бу кай вакытта без мусульманнарга, ягъни үлә бетермибез. Ягъни харам ул, бүтән җирдә дәген харам. Аллаһның әмерләре бүтән җирдә кушылган, шуңа күрә без шушы мәсьәләләргә ихтибарлы булырга тиешлебез. Ягъни без динне тутучы мусульманнар, без җумһуриятебездә чагыштырганда санаулы, ягъни күп процент түгел. Шуңа күрә без динне тутучы мусульманнарга карап, башка кешеләр, башка дин кешеләре булсын, яки әле динне нык тотмаган үзебезнең милләт кешеләре булсын, алар безгә карап дин турында хөкем итәләр. Менә ул намаз укый башлаганчы йомшак иде, дингә баскач ниндидер бер каты кешегә әйләнде. Бүтән нәрсәне инкар итә, бүтән нәрсәне, ягъни кисеп куя дип,
Peygamberimiz turunda Allah Teala'nın sayıbıydı. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ dedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala hidayet berdi. Kur'an indirdi. Hem şunda ayta, eğer degen sen katı bağırlı bulsan, eğer degen sen katı bağırlı bulsan, senden kişiler koşurlar idi deyip ayta. Yani katı bulsan kişiler koşurlar idi. Peygamberimiz kirisince yumuşak buldu. Yumuşak buldu. Bir yolu 9 hatun bilen birge yaşadı. Bizim kayber Müslüman kardeşlerimiz bir hatun bilen normal nitip yaşay almay. Peygamberimiz 9 hatun bilen yaşadı. Onlardağın bütün üstündeki 9'unun karakteri var idi. 9'u 9 türlü idi. Ama lakin Peygamberimiz onlar bilen yaşadı. O yumuşaklık görsetti, hikmet görsetti, kurkam hılık görsetti, şulay ettirip yaşadı. Onun yanında Yahudiler de yaşaydı, müşrikler de yaşaydı. Onlar bilen de yaşadı. Hem dinin dürüst itip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge örnek itip, dinini tutup görsetti. Şunun için hürmetli din kardeşlerim. Bizdegin şu dinimizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge örnek bulup görsetken, alimlerimiz şu Peygamberimiz sünnetini niçin itip anlatkan, şulay ettirip tuturga tiyişli biz. Hem Allah Rabbimiz bizge aytam, men amile salihan min zekarin ev unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayaten tayyiba ve lenecziennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kimdegen kim? Ir bulsun yaki hatun bulsun. Eğer degen ol izgi amel kılsam, iman kitirgen halde, yani iman kitirip, izgi ameller kılıp yaşasam, biz anlar kurkem matur turmuş biribiz. Hem kıyamet gününde şuşu kılgan ameller için ecir savaplar nasip etir biz demekte. Yani eğer degen biz Allah Rabbimiz kuşkanşa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iretkenşa yaşayız iken, adillikni saklıyız iken, neşul vakitte dürüst bular. Köp kişi mesela ir bilen hatun arasında ayrılışkanda adillikni saklamay. Bir-birsine zulüm kitirem. Balaları bilen görüşkende bir-birsine zulüm kitirem. Yani şu Allah Rabbimiz tarafından indirilgen adillikni bozam. Bir-birsini rencitem. İkisi degin Müslüman, ikisi degin namaz okuy, ikisi degin Allah'a ibadet kılam. Ama kişi hakların bir-birsini ütemey, andı iştiraklardagın ayanışka karşı bulup duran. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, şu Allah tarafından bizge verilgen dinin kadrin bilip, Allah kuşkança yaşap, hem ulgençige hallik şu nimette bulurga nasip eyleseydi. Allah Rabbimiz ayta: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha hakka tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun." İman kitirişi bendeler, Allah'tan hakiki korku bilen korkuguz, hem Müslüman bulmuşu ula kurmagizdi. Yusuf aleyhisselam dua kılaydı, hem aytti: "Tevaffani muslimen ve alhiqna bis salihin." Biz onu özümüzün namazdan son tesbih duasını kılganda daimi kılabız. Yusuf aleyhisselam'ın duası: "Tevaffani muslimen." Ya Rabbim, Müslüman kiliş bu dünyadan kitirge nasip et, hammini izgi bendelerim bilen birge jiysan idi deyip, barçalarımızga Allah subhanahu ve teala şu dünyada onun kuşkanlarını ötep, tıyganlarından tıyılıp, abi babaylarımız alıp gelgen şu İslam dinin saklap yaşarga nasip etseydi, ham kilesi buğunlarga dağın şuşunu kaldırga dağın nasip etseydi, ham barçalarımızga bu dünyadan iman bilen kitirge nasip bulsun. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim ve nafa'ani ve iyyakum bima fihi minel ayati ve zikril hakim. Aqulu ma tesmahun ve estağfirullah li ve lakum ve lisairil muslimin festağfiruhu innehu'l gafurur rahim.